Argentina captain Paris Saint-Germain player Lionel Messi chu club rem tina lova Saudi Arabia a azina wangin a khelna club PSG chuan an hrema kar ni chunga tan hremna hi lekin heti chung hian Messi hian match a khel theidon lova a teammate kianga training po anei theidon lo PSG hian pathian ni khan league match a Lorient an machona kha match a khan Paris club hi an chakani chuan player te hian ni chol an nei theidon chu wang chuan Messi po hian Saudia zinna hun tur neya in ngain Asia ram hausa hian zin turin ruahmanna alo siam lok diama chak ain ring vialti achiang ma se Paris club hi golthum gol khatin an tlom ta sia player te chuan chol an nei theitalo Messi hian ama in Saudia zintum hian ruahmanna alo siam to thina ma se harsanna awm thina wangin a ruahmanna asiam thale thin tuntuma po siam than ngain thila om le ta a ma se Messi hian tuntuma hian azin hun tura ruahman sa chu siam thatalovin anupui fanau tenen Saudian panta a hun nuam tak hlim takin an mangta ani Messi le achungte hi hlim hle ma sela PSG ero an hlim lo hle an superstar ni ma se kar ni chunga tan an rem ngal mia maya hei baka hian poisa an choitir bok ni in report chuan atarlang ani kumsom thum pangami hian pathian nia anin khelma hian club ho tu te hnena zin adu thu a thlen to a ma se an match result awang khan club training nei hun tur siam rem ani ta sia chol nei lova training an chunzom angai taka wangin Messi an zin adu thu a thlen hi club ho tu lam chuan an rem ti saklova chuti chung chuan azin lui ta thoni in alanga heta hian report then khata alan dan chuan in khelzo reilo te a Messi hi thlona in azin ngala konga an thang mek la in club lam hian training nei dan tu ruahman na an siam dang lam ti chuakin Messi tan zin arem lo thu achiang chawe ti ani engpo ni se Messi hian Saudi Arabia thlenga azin chan hi Saudia tourism ambassador ani na chumi program be chan chu nia tarlan nima sela achungte a hroitel ve awang hian rin hlel akaya azin chan bera hoi khothon adu wang ti tu po an tampha Messi hi Saudia hian tourism ambassador ani a hemia amo phurna then khatlen turin Saudia hian akalti soilan nima sela shremna apumpel zautalova Argentine player ro pui hian khelmual pon kheisa wangin shremna ama chon veta ani Messi hian season kalmek chau Paris club a hian contract nei to in athupungin in remna an nei to ni in soyani thina ma se ziak ngeya engma an la dalo awangin trongka chuan anin bethari ti angdeu chau alaniri tuna hian Messi hian ziak ngeya in remna thu thlun hi aduri lova Paris club malak dan tur ma clear le project shrim hriat ma sak phot adu hetiang kara hian anin shrem vele ta boxia chu wangin BBC in Messi hian season kalmek zo huna PSG hi achua san mai rinna alian hleni in atar lang zui ani Messi hi US club Inter Miami chuan an som ve renga Saudi club hausa Al Hilalin an som boka Saudi club hei hi chuan khovela hlotam ber ni tir anin huam ma se Messi hian European football level sangla khelri adua chuti rual chuan ama be se tu a club hlui Barcelona ero apan arin omlutuk lo achan chu Barca hi sumlama antal buaya Messi an lakle don chuan an player tha engemazat an chuati rangai don Barca tan ris asan don baka Messi hian teammate thatak tak anei thei kherlo mai thei chutianga ni chuan in elna sanga hlotlin be seina atlem dona chu wangin Messi hi Barca a akir le duani poin a hlo atihniam doyani lo chuan akir theilo top ang velani tuna hian a khelna Paris club a hian match somsari le pakhada tangin gol somthum pakhada khunga asi somthum le palia nei to a tual chunga chuan hlotlin na chanpui to ma se European tournament a ala hlotlin pui theiri lova UEFA Champions League choi lovin Paris club hi achua san mai rinna alian ta hle hetila hian Saudi lama vek player ro pui dang Cristiano Ronaldo chu atlong lutuk hlei thei meu lova boruak chia chanchin chia in a bom ve deuh reng mani loka akopui Georgina Rodriguez nen anin kar khi anga soini in anin then mai ring tu po an omnoka media pressure po anaman viawani kha report sang an kar athad lo dan soyatam hlea he channel angei po hian thuleng sang kan soi fia to kha khatiang boruak te kha social media kaltlanga post an siam mangin
engemaw chen chu an vodaya ma se tu hnai maya khan an fanu bela chu hospital an panpuya an fanu hi a serious angreng viau ni po in alang zai angai do ni in report a tarlan ania tunlai chu Cristiano Ronaldo le achung te boruak a hadam hleithei meu lo heng boruak sang kara hian Cristiano Ronaldo hi Saudi lama a hlimvak lo ni in tarlan ani thar vele boka tuna hian Saudi club chhuah sana Europa kir le aril ruk ni in Sky Sports chuan atarlang Real Madrid chuan in khel tur ni lovin ambassador tur angin Ronaldo hi remchan na siamsak an tumti thu aleng boka engpo ni se Cristiano Ronaldo hi Saudi a hian reitak acha marin omlova achuak le thuayang ti rin omma sela khoya nge englam hoin nge achuang ti ero hriathiam ala har ri deu tunlai rol thar thang duang le hot berpol Jude Bellingham chu Liverpool nen soizom ni na sa hlema sela Real Madrid jok apan don ni in tarlan ani a Spanish football expert Guillem Balak chuan thuthar the darin Real Madrid hian Euro makta duai za aya tam sengin English role thar midfielder hi an lalu don ni in atarlang kumsom pakomi hian kumsang ni somni ni puilai khan Birmingham atangin Borussia Dortmund azoma FIFA World Cup sang ni somni pahnia English player Chathaber Paul hi club lian tam tak oron ni in akuma tanga te chi ani lo ti chu a khel muto te chuan kan chiang tlang ome a khel na Dortmund hian Euro makta duai za somnga vel tal an phut ni in soya ni thunga Real hian an don niam theidon nge installment agreement da telin anin leichuak don hriat ani lova ma se Spanish club lian hi chuan an chang ngei don ni in alangta a he thu hi BBC point an tar lang to ani hijack ro pui emo club riu in thlak le player riu in thlak thut a omani lo chuan English midfielder English Premier League lama mu kan chaklom hi Premier League lama chuan kan muri don lo ni in alangta ani Manchester United din thar le tuwa soithin zingami Jimmy Murphy Manchester United club chanchina lungchiat thlak lai bera soithin Munich chiat narap thlak thlen nuwa FA Cup final hruai thleng le theitu hi English club ro pui hian choimoin an stadium Old Trafford kota alim an hung tarup mai Murphy hi Munich chiat na thlen lai khan United a hian om to in kumsang khazakwa somli panga atanga sang khazakwa somsari pakhat thleng khan Manchester United assistant manager ni in heti la hian a hun tamber chu Sarmet Busby assistant ni in a manga club lama amo phurna Allen Rualin Anram Wales national team sangkha zakwa somnga paruk atanga sangkha zakwa somruk pathum chung khan a in koltel boka hei chau po ni lovin Manchester United under 18 manager sangkha zakwa somli paruk atanga sangkha zakwa somruk pali khan ani telbok chutiang mo phurna anei lai chon kum sangkha zakwa somnga pariata Munich che narap thak Manchester United team chuana thlona accident a thlengta a khamitum khan Jimmy Murphy hi international duty nain azin ve lova a him pha ta ani ma se khatia clubin chiat na to ta ka khachuan clubin boina namen lo tokin in dai lo po ana hle chutiang kara chuan Jimmy Murphy hian team a tha lok taka thoin reserve team player te lon manga ho tele hun rei lo te atana in remna Asia puite mangin Manchester United hi FA Cup final alu puya European Cup semi final a hruai thleng ani kha ahnuwa po akuta mo phurna lian omzui zelin manager lailok ani chung hi reilo hlema sela assistant manager ani nate under 18 manager ani natele Wales national team manager ani nate hi achom nung zela heiba ka hian ahnu zela Manchester United youth scouting coordinator tani in scout pa ngai angte po ani le a chumi hnuwa youth scout na tho sakle bokin Manchester United team indin tharle na tura lungphum poimo zingami ani Manchester United in European Cup English Club Champion theima saber record kumsa khazakwa somruk pasari somruk paria seasona ansiam tumpo khan assistant manager lani in mo phurna sang club a achelani kha Murphy hi kumsa khazakwa somret pakwa khan kumsam sari pakomi ni in abora no hian Manchester United training ground Carringtona Jimmy Murphy Center dinani a chuba ka chuan club chunga under 18 player thaber under 18 player of the year choi moina po aming hi putirin Jimmy Murphy under 18 player of the year award an siamani asul nu aropui ema wang hian choi moina po bel cha zelin club lam chuan alim an din ta a
Old Trafford tua la ngei mai an hung ta a hei hi Jimmy Murphy an club legend choi moina le zana an lan tirna ani ole khatichin kha tun tuma kan soi thei chu ni phot ro se